Well, baby girl, your name, when you ma poor foot man and pim, your banning judging devil. Sick and pimping better to me no time, me can't tam or confirm net medal them. Yamin pim, swine in a year, you better go in baby boy. When you try to dump school, you're on a bed tonight. Lord of mercy, Lord the number of men, Oban Kwanamiada, Bramia Fella. And until Sanyomono, in fact, so forget to get to this streeter. The man street and so be pay Okomfo Kwaadee asemunye. Obonyoma o make sure so the street for the amom. Nana chiami chemenka wose dia ye de kwa ye ngro na atopre. Ye bomode ngro na atopre abro chirefu awu ye behumu no kure. Waka kosi se kwa ye kuro di kan wa no ya ntobro. Yesi ankure na siniyam ka na bo no na akojufu esie no. We nyina achiri ye ngro na atopro bedito akantam ne na akokọ to kan nan we be chirem. Wo fifim wo dream wo wi awa bim wo behunum kwa ye da dwamu nti awrehu a wodie mianamayo ye kaya na mentie mianamayo Kwaadee obujein eje na sa album krona so ena Kwaadee feature rapper bi ane friend Lazy Dog na sa nwom na title na eye Chibe mi oba oche Mani nkomi mo sa na mi pe o ya ye mi sa ye me dai so me nsa mo ba ma ye nsa o na obi bebusa sa ne ba ne se no benya Okomfo Kwaadee me pa cho Okomfo ba no na ni din ni ye Okomfo na album na ode ba no na album ni din no album title na eye Kwaadee eno ene be ma amanfo de album ni din so Kwaadee Okomfo din so e ma ne be ye Okomfo Kwaadee me bo ko fie ko ufiri mu fia odi atuato no masiesie omna ka metie me de ajo mate agina e wo so wa ba mamus say the big question obi ebusa ne say Okomfo Kwaadee wan fa Okomfo Kwaadee. Where is Okomfo Kwaadee? Jerry Anaba. Encheye ena the birthday eba me escape me. Na ye was some kophobia edu omu birthday semikai seminkai. E was me celebrate you. So happy belated birthday to Okomfo Kwaadee Jerry Anaba. Na ye share the brave days of hip life. Omo mo beji agro ni si homa agro no be ye de. Dinie mebi be wurawura mu ema ye kai the lives of Nanampedum sansa makacho se Kwaadee nkwane the only hip life musician obe introduce storytelling our hip life sata manana Nanampedu to akusika part 1 and 2 Muaduma Kingdom part 1 and 2 ni enim se adadam ha life nkwane yes ade ba Okomfo Kwaadee ebe introduce sade no ema nkofo bebre na sa bedi nanam so onu ni nipa otonyoma aso okasa nso na ode rhyme na bi nsi da Okomfo ba na nkofo bebre na abu ni so odi agro na nso na nya agudie se na ya asempa ye ho ne hu sa brantie bi apie me the first time I met ne nyom na me twa na mu sa nkola bi de atajwa wefu adoa omude ebo edidi agro that was I think say south ho baby I say na we de ho anie me ye madwen se mekono makohwe nwumtufo no mekwa akoye research na me koti enwum in fact the first time I met here me akra na me sere se because the time the lives of Lord Kenya mo bra for mo book back money ade as though mo ni Chicago mu di agro na we de anie but I normally take me by storm enwum no be ye me de kura ma nhunu sanse ofhwe na aboma ode ba ya na eye tracks maako 8 animu 4 akire 4 benya track beat se pito benya track beat se me ba mo nje na matwe mo se kan ubenya track beat se asete ubenya track beat se kwa yie eno your friend is na track title na nkasa de Kwaadee eno na eda album ni din so na obi bebusa se ne ba ne se no ubenya Okomfo Kwaadee me pa cho Okomfo ba no na ni din ni ye Okomfo na album na ode ba no na album ni din no album title na eye Kwaadee eno ene be ma
amanfoɔ de album ni din ne so Kwaadee Okomfo din so ɛma ne bɛyɛ Okomfo Kwaadee ti sɛ wohwɛ album na Okomfo ni di kan ɛna na album ni din nso no ɛtɔ so mienu ɛnu nti ɛbɛyɛ Okomfo Kwaadee ba ɔno ankasa ni din ɔde ba abɔnten deɛ na ɛyɛ Okomfo na ne din pa ɛyɛ Jerry Anaba abrantie free na Vrongo na adeɛ baako enwanwa Okomfo Kwaadee ho ne sɛ Komfo nya kanni but okatwi a Komfo Kwaadee na timi katwi ma wugina ho abusa ho sɛ na wedi asɛmbe na abrantie yi ken because Okomfo ka asɛm bi wɔ ne nwum wɔ sɛ ɛna no ɔkyena ɛnura ne matwa bi mada na one of the interview ne abusa sɛ Kwaadee ɛna no ɔkyena ne deɛ no wɔ sɛ wote na no free ɔkyena mu ababa benya nura na me bɔ me nsɛm creativity at its best Okomfo Kwaadee untimi enka Ghana nyom to teach hip life na unyi Okomfo Kwaadee nsinchen ensem bebre na na buy after so releasing the album kan nine to so ema ne benya award ena yete ye ensem bebre that was 2007 say yenua brand ne ho mfa no ampa Kwaadee te ko kakra sanse yesi asemu ha dance ni ho a utwa ho bia na ade ya dance anche ena Abraham Ohinijan ekofa no eden ebaye eye OM music kofa ne de ne baye Kwaadee ba obebo nwum bi te se mia minie asenya mia afe kura na mabodam o bia minie asenya mia afe kura na mabodam me na me ba no ba kwanu mu manim kusu matimi che bia minie asenya mia afe kura na mabodam Ebraya tis anwun in fact ye ne je pa se Kwaadee asan ababiem anche eni ehu sa brantie no asan akoda kakra ensem bebre yetete mempese metimi akabi ewa ha sei but I'm here to celebrate Okomfo Kwaadee sansa wo ka Ghana nwonto a teacher ne hip life obi a obe pay ni dues na Morris se Kwaadee ya ade bi ma ne ye ne nwanwa enu nti enye nwanwa se ebesi ne ubusa appear to sound engineer se hwan ne the best musician hwan ne the best rapper obeka atwo so Okomfo Kwaadee appear to on Hammer Time Kachwa say Okomfo Kwaadee ne the best rapper and I've heard this from several musicians even musicians akesia no kra bi wo ubusa am say hwan ena Ghana nyum tom teacher ne hip life for ya ade a bebre na beka so Okomfo Kwaadee san say ne style no de ba me ka tro say na ebi nsida say obi bekasa na say ode to nyom enu nti Kwaadee ba ya twi ne ebenya nkofo bi ti say ke wuo odi awuo wa yi ni ti say ti patrogwe ansa ne ba benya okra tom David mo ye benya nkofo bi ti say omiru efidi ni kakra otonwum bi ohia yegumani masio pieto kura ahomadam we atomi ananti emenisi uchirimi u na biyede ni bue na adan yegumani masia pieto kura ahomadam we okomhyefo na omu nyina didi Okomfo Kwaadee achi but bra Kwaadee introduces our style no Ghana for bebre na ne yakasa se na we die eni especially me so that time na me wo SHS me kai pa se musa na we die eni na abrantie ne hyase ye ne record wo hit digital recording studio Morris Babyface enei Morris Adane from secular musician producer from secular music producer to gospel music producer say Morris Babyface or more secular music ni biem na emom oye gospel san say yenua branch ne sabre die osi nyame ato ne nsa e dia frɛ na Morris gusu a oye nyame adwuma na musicians at that time Kwaadee koto wo mo e Morris Babyface studio na untimi nyini pa bi te se konti hini mfrim unyini pa bi te se Mr Odro mfrim unyini pa bi te se Dealer wa mfrim obesima oye me number 1 bisa me nia ope meye wa pe dia ma wo na me pa to Mr Odro so be kaina Abiba hey Abiba very good Abiba and I continue so be kaya
aketesia mesema faula lala enuntina maba o ebononsia meba o Okomfo Kwaadee be pass through record label bebre ni pe bi te say brain see but the first record label am I use a brand here e talent Vibe Town Records omne timi eboa Okomfo Kwaadee ema amanfo ye den eba bi hu no Kwaadee nyum bi te say aboro ni baye kwa ye atie akwo ye baye wo bu dwe ejein edwe mekuna Kwaadee odonya enye easy Sanyom no na meka jo say Okomfo Kwaadee de ba be wonders because sanyom no na ewo your friend is saying Kwaadee album ne so na sa album na so na maka jo say na benya no meet say me ba mo nchen na ma twa mo say kan mo nko mo chi ma twa me agyan na nyume be ye dede pa ene sa Kwaadee no because no be ebusa say na we die enie say the no maka ne or the lives of Nana Mpeduma sa time her life na omde anansesem to nyom ba ne ehunu bi da our Ghana music, my teacher in hip life. Say Obiaba no the answer some storytelling at the Ababe room. Now your Okomfo Kwaadee and the DK yes adiano. Na otonyo mo catch them say metwaso tie benya Kwaadee part 1. Na fear to so ne anim say bia abrantie no waba once bi no ote akwa akoda. Ye hwe ya ne ehun say o de Kwaadee part 2 di ayeden e di aba. Ye nyina ya bro pepepe ye nyina ya bro pepepe. Averesio gidis ebue ya no bekure abrochirefue ya no bekure eje ubi abewo ti obi aso kwa ya dofo ya bodwa kwa ya tamfo nso abodwa nana bedito mai ni kuromu so abodwa kwa yimfie obi nkase putu ahia hede aye yiro nana chia me cheme nka wo se de aye de kwa ye yenworo na atopre ye bomode ngoro na atopre abrochirefue we ye behum no kura Waka kwesi se kwa ye kuro di ka wa no ya ntobro yesi ankure na siniyam ka na bo no na akojufu esie no we nyina akiri ye nworo na atupro bedito akantam ne na akokọ to ka ne nan we be kirem wo fifim wo dwidwim wo wi a wa bim wo be hunum kwa ye da adwamu nti awrehu a wodie mianamayo ye kaya na mentie mianamayo Kwaadee obu jein edwa ejein okay me feel you what you say enu nti ebenya Kwaadee part 1 Kwaadee part 2 na enu na chiri no Kwaadee sign toko so release album ehon ye benya anwum bi te se Kwaku Samson in fact said the make say Kwaadee pay ni deals ewo Ghana anwum tuo mu yie no eno no na ofa brand ten album a wa mani remfree ba bia na ofre Kwaadee album odi ba nyina no make sure say ye benya northern region eye ni kuro mankasa ofre no ehon nwum baako into the first album benya anwum bi te se Pito kane balagatanga eno de say be bread as a bit What you say? Ba me sa nyum na me de pa even though say me nti ase na nyum na me de yi pa. Na enyum ba ko be san be ka ponko na chi. E Kwaadee first album so. Eye abrantie ma bro. Enti ade e chesa me de na me sabe ko manuo. Wa bra mi gbo wiese di atia me ya na ma bro. Wiase bo me ya na me huni munyi na asio. Dada nyina me bransa na me didio aban wa hia mrantie ni adwuma yo binumu fatu okunkum amanfoji wonsiko sika samani aka ye ntue mumu Okomfo mesema che kromfo wa wie sika kosi da ma mentini tue wa ekasi awon kone widiem fuanu afuanya me na etua ni ke stand three anana strani woran stand la brantie bro na we wish you had a city servio Enti ade chesa me de na me sabe ko manu. What you say? Sanyum ni say in fact na chesanyum na edeyie pa. Na sa album krona so. E na Kwaadee feature rapper bi ane friend Lazy Dog. Na sanyum na title na eye Chibe mi oba oche. Mani nkomi mo sa na mi pe o. Ya ye mi sa ye me dai. So me nsa mo ba ma ye nsa o. Oba, oha, dwenepa, niamewa, uhumia, wajigajigai,
Angela, one Prince La Mohammed Sa, my body panshi Coca-Cola. From Funie, Masha High me cramana, me trimmy me palapala. Dear Bana, conform me, ya, Bessie, where the woo, or mammy hala hala, near me, or conform me, or be a ma, come new bomb me, a killer. Big dela, no mamma fella, meda menisika cra, made $1. Yakeka conform me, bonyo money from medical force me, bola. Just listening to this guy. In fact, say you can't say obi a versatile. Na uyi Kwaadee free man. Na enye ye. First album by my Ghana for Gini Tum Southern Ghana Music Awards. You nominated Kwaadee, and your friend Kwaadee, but very unfortunate and to me and winning award till 2007. I can 9 toso ebeye wonders. First album called near Shady Kwaadee the Beba said me kind to the Kwaadee part 2. At the bar album. Sometime now Benyan Biti say Fieni pay me life was say no. Near maybe I and you. Debi I and son of you. Manante. Nancy Koyo. Daben, Aquam Quahi anyway, Marie. A Jan Camabro, why, Marie. Munya and I'm so, Marie. Will be Ampema Samankuna, Marie. My dog phone, you know, Pumio, Marie. A hair fan, I'm in fa, Atinte, Frama Bomye, baby, I'm a Fabia, and this year. We are sim, Obin show, Biba. Obi animo bi no chenawate ejuma ben na minyo bi da shoe shine I swata ya num die nwunu prog mi piana me twen pa ewiaba me sa kama ye ya nkwadofu ni ye kama ye ya nkabusia wo ni ye wate ase enipa bra wo bre ni de ye nwunu ba wo ye ya no atamfo doso enu nti sanyum no in fact so wo fa get to ni streeter. The man street and so be pay Okomfo Kwaadee asem nie. Obonyoma o make sure so the street for the ama o make sure say awarefo anyom de o make sure say abrabom obi anso nsa yeden aka ne de. Now the big question is, where is Okomfo Kwaadee? Because enche 2021 I think say na COVID ni be wumu ho no. And I'm yankasa me boss, Hammer. The bon se man to chairman. And when wadia Kwaadee, Hammer de Kwaadee ye no kruma na nya asem ketwa. Celebrity Okomfo Kwaadee birthday. I was part. Me Kobe. In the lives of Samini mo. In the lives of Yapono mo. Yapono send a godfather. Okomfo Kwaadee. You can imagine. In the lives of Famiyamo, the lives of TH for Kwaadee, the lives of Padogo, musicians are there nebegu on Ohimawi eje. Any presenters and intini atucho rebegu hono. Then yasem ketwa. Yes, celebrating Kwaadee birthday at Royal Lametta Hotel. I was there. I stood on the same stage with Okomfo Kwaadee. Before then, na Hammer adikan ahosti Kwaadee ewo pure ema mi ku show no so kra bu edemia Okomfo mi samwani mudi amia mi yakea obi atemenka yesemate atwea me ne me dom yamunemu na ye ne obi ani nchia mo kwa na mo ba musuro ye behia me ne mo to nchia timanua dunum mumu ho na epia ayese botwe buntimi nsum afefum adwiragu ma bom ho adwa Okomfo edi paatwe pefwe ye hwena pai kama num sentan ene san abadu tu na madu ho agoro ye piani emia wa ya mobro mana no ya yeshua ti mobro die mi kire emedi mi mpabro na edi kanfo gina mani mu aye tu moguo me boko fie ko ufiri mu fia odi atu atoro masiesie omna ka metie media jo matia gina e so wa be mamus. But said the Americano obi nim ne asan ate bayira ahomemu a sese yen san te Okomfo Kwaadee nka minua the American true nie Kwaadee ye nipa bi oba be pay ni dues no a pay bi we nso ama rappers ni bebre ene se wusi utrase ne se wo bompa ya abubi man Ghana ye recognize legends
enu ntine so obehwe ya ne ese awofo ni bebre ni bebe bibi ompeso obeye da bi awofo no nso bebre hwe ensema atoto anwomtofo binom ekwan fa so ebinom wuye ekwan asese ebinom abrabo akoduro ekwan fa so yato nkofo bi ajeje mu ekwan fa so ayeni mejesa ekura san nkofo no mu ko US na kwahwe ade obi nwom ba akopo betimi adidi ho ne lifetime ne mabedidi ne nananom bedidi obi abedidi ba oba Ghana you don't have anything like that enunti ya na nyenwanwa said the lives of nanata bi mo etoda omani brekasa ya papa sebu amamfimu etoda omani brekasa se soma omani emre na se bi omu a omachi beye basa Ghana politicians da bia na mekase enye kokko ni gold nku na betimi di sikabu ko Nigeria ko US na ko hwade Hollywood na busa se sikase na Hollywood e generate e de ma aban no ti imagine se aban no invest wo memfa se artists bi mu a sankofo we die memfa ne se wonom ne ankasa ne die aban na ankasa na ebo omo ka ne so ma ba be ye huge ma men kan se mo nchro Benna Boy me pa cho just ended Champions League where your friend is ekwa wiye oko perform here o charge $2 million Ghana ni ese ekwa IMF ni ekopesen $2 million nipa ba akope enu nti just imagine says ye nie kusan kofo we ho asoman ene ye put proper measures for musicians ye betimi a hosti memfa ne say Drake ye betimi a hosti Rick Ross na ebia se aban no na ebo sa aka na oba Accra Sports Stadium income ebeba nyina abekwa aban ne futuo so hono menkasa current government to ba me kire se ase if we past government ni ben nyina no ye ni nhede ni creative arts industry no ho but the bit me generate sika kese pa nso e de amaye as omai ye movie ya to na jeje mu ye musicians ya to omo jeje mu. That was just by the way. The question I'm asking is, where is Okomfo Kwaadee? The audience is sembe ura anyum tuom. Hip life. The obema ye hu said there be senya rap ne se wo ye hiri baba na emu betime de kasa normal e de akasa eburo pensen sa twem ampa eburo pensen sa twem nokore eburo pensen mi firi sirem menenam wiem mekam ho ana edikanfo esu ebue otwadi ampo nyame ba meden se kotoko edikanfo mayim afirim agoronim awerepa mama nkyena ntirim mapem ho ana munini bo mpu ni mpu edemia Okomfo me samwani mudie mia mi yachia obia temenka yesema tia tua menemi dom yamunamu na yanu obia ne nchia mo kwana mo ba musuro yebesia menemu to nchia timanua dunum mumu ho na apia ayese botwe muntimi nsum afefum madwiregu ma bam ho adwa Okomfo edi paatwe pefe yehwena pan kama no muntentan kotemen kotia abaji utu a na medi hu agoro ye piano emiaw wa ya asemobro emana no ya yetwu achia mobro de emichire emedi mempabro na edi kanfo gina manim a ya tumaguo mebo kofie kowu ufirimu fia woni atua toma besiesie omona ka metie medi ajo matie gina wo so wa ba ma musu ho babo china macho musikai ukomochi macho mejai me pamo mi chamo enwane matimo. I'm talking about this guy. I'm talking about this man. I'm talking about this very musician Okomfo Kwaadee. Oma yebe hu se so betimi ato bo ase akasa. Te se de onu obi di nkomo Okomfo Kwaadee nyom se utie te se de obi na obi di nkomo normal conversation with rhyming and all the real instrumental na be nyom otia na ayo de to betimi aka cho se ena no ochna enura ne matwa bi mada mete pampan mepona no hwano no wutu mepono mekohwe ya atadwa ne nabusuakuo ye bepata ye baya ye hoame aso asembe mon kanentem metwen hoho efiro nu abema no a na wo akonta wapam no a wo agene dross
Oh my word, Jerry Anaba. The vampire the man branch and baby obia say. Near Elcoso Quadabra Bumubiano. Otumfo Nyankopon sam fanemre says some of us. Yeah, tenyo masie. Ya feno. Debi amakacho san kola no maba omo ye no. In fact, omo yebi pa musician bien hwa. Enne owoso organa ha obeka se onya ade oya ade pa. Na emom yesu refru krom hintantama ya wo yira wo adwaba se. That is why me ye ni for Okomfo Kwaadee, the comeback of Okomfo Kwaadee. Nyankopon na nkasa baby owo bia ohunu mobo. Na on sign for Okomfo Kwaadee emra game no. Oba no onto nyom kromra me ye coach no on tete nyom tofo. They said yes Steven Apia mo retire. No mo coaching courses. No mo dey share blaster players no. We need Okomfo Kwaadee to come and shape this current musician, some of these current musicians. Omra me ye coach o metena park nechi na omehwe se de ani emesi bi elko emfama yen. Sre. Makachro say ye twemu traditional music ne betimi dia ko Grammys na nkasa said the American ya ade bi asebin producer kofo bebre nya ho no mu look up to unyeye wenyeye but some recognition bi na se betimi nya that recognition am say traditional music to hwe nyom bi ti se flavor to ya dike na du dike iye jamara dike duenu ekwe change go iye jamara dike duenu ekwa jara diko ongore mmekasi ona mmekasi ebube dike iferi kekwe nwanje manaria azaruk odike clear the road for who sabi who dey step aside for the game changer who dey onya na go makia potato ude Dojara nyumwe eba ya manfo bebre na mfom adwen ani atire sesei na meni Uncle George akasa se Uncle anyumwe me bete hu we internet ko fo se de esi bi panyo ba anyum no unfortunately eni ba bia ewo me ho te meni Uncle George akasa se Uncle sa anyumwe they am a droppy flavor game changer am the George Ara traditional music way source obonyumwe 2013-2014 ansana Castro ebabiu Castro we na ma anyumwe e ka dem because album na nkasa na official Castro also no mo ba betwa video nti ma Uncle George adwen ye ni bebre no se kojo waka amate na msi uncle e wasa anyumwe yesan de ba ti sesei Uncle George gusu a ye anyumwe hu adwuma enche enyum ne title ni eziglibiti na ode kasa be 4 5 ene to sa anyumwe ubenya dagari wom wala wom kodivu akasa wom twi wom musician ben ya na utie enyum ne kwa akira utim say yes enyum ne enyum Missy Dia me drop in you will call TikTok na kwa de. One guy be fire at the quarter on only page. Me ho kwade ankwasa guy no. Okwa Malawi for mo page George Ara anyom no. Even Nigerians say some of the Nigerians choose George Ara anyom no ahead of flavor de no. Kenya for penyom no, Cote d'Ivoire for penyom no. Obi e pesa George Ara anyom no. Enyom ne title is Iglibiti. Even though I'm talking about Okomfo Kwaadee, but I thought answer near maybe I'll have to let people know. Say ye janie maybe a to nchen akwa akodi near maybe a chairman ras and your man you could yet no. MYN. Makacho says wunim hip hop toa. Hip hop so wunim toa. Untimen to nchen Drake. Unim R&B toa. Untimen to nchen R. Kelly. And also unim sebe patwa kan. Untime enka. Enchain Sean Paul
ene ne Shaggy enunti abrofo ne pe originality yenkore nanse papa Jeduble Ambule wonders oye no abrochire the lies of Riala the lies of Kenai Soba enyum be no traditional music but omo bonyuma abrofo ne ntiase but they dance to it enyum nan ka so omo bona abrofo ne ntiase o but omo de nyum ne sa edi entia broni padi free ukro me your original entity enyum wei se anya oda ka cho se meboa aba suna yo okay mitukwa mi koko d'Ivoire maimu onyum tufu bie yasiko jam no musicians maku adio sonson big na platform a play music twene bofo no bokum kum cha na hu mensi abotene ne senku bofo no bo re mi fa na dondo abo gong na kasa ifritwe kikem etumpa bubom na asase wuswe bete for mane bawre for my asamo said ye ese adowa muse friend is saying eziglibiti eye agbaja eziglibiti muse friend is saying ziglibiti ese palogo ye ziglibiti mi koko d'Ivoire maimu onyum tufu bie yasiko jam no musicians maku adio sonson big na platform a play music twene bofo no bokum cha na hu mensi abotene ne senku bofo no bo re mi fa na dondo abo gong na kasa ifritwe kikem etumpa bubom na asase wuswe bete for mane bawre for my asamo said ye ese adowa muse friend saying ye ziglibiti ese agbaja ye ziglibiti muse friend saying ye ziglibiti ese palogo ye ziglibiti so what you say Kofi Besadoa, Ajo Besagbaja, Amina Sagumbe, Rasta sa reggae. Kofi Besadoa, Ajo Besagbaja, Amina Sagumbe, Rasta sa reggae. Whoa, ya mamre, Krobia Santia mamre, fo, or you go Diana, as a Giadiana sending, a mamre, fo. I'm running a fair. I'm running a feather. What's your say? And imagine this kind of music. Me boss out there. Gunja amamre fo indamine toyele gayele ko toyele menga yele ko toyele gayele ko toyele menga yele ko toyele tinda yele tba bora below toyele menga yele ko toyele bela basuma So this is the kind of music I'm talking about. What you say? Mrs. Yepesi a G Grammy said, yeah, no, ye name yen sentry and incorrect sanum webinom. Intri any and sancore sanum webinom. A bit me the echo. Even say nay the any be cranny de be frafra, we are changing red them nanka crankakra. A bemia who say Ghana for ye DNA. When we talk about Ghana musica, almost DNA, almost the ababijina here represent Omunye. And call obi the hip hop gram now so the hip hop now. Okay, so when they beat me a high life, I need ya chain because and non any yet dear. Also bet me out to Francophone, I won't mean to Cote d'Ivoire. And non any yet dear. Look at the lies of Benna Boy. And it's Uncle Phone. Then I do a moko. Singing. Tiabusia. I had an embryo Kwaadee and sense when you see George Arad and the baby film by Mr. Congo to join when our bumpire will be more comfortable. Okay.
feel you. Oban kwana mi ada, brami entina, unusona me dona baby, I wanna bodam. But I'm in Philip Button, softer than a cotton. Watch it, I miss a certain to me, I'm a jingle. Wanna me ada, brami entina, unusona on a bon, I'm me, I wanna bodam. But I'm in Philip Button, softer than a cotton. Watch it, I miss a certain to me, I'm a jingle. Whoa, baby, pompa, wouldn't me, baby. Wanna come in pompa, into me now. Ya try me come for one me pay. Am I do my phone? Azie. Was it day? Oban kwana me ada. Bra me envela. No stop on the bone. I'm me. But I'm in Philip Button. Softer than cotton. Watch it, I miss a certain to me. I'm a jingle. Girl, a pumper, watch her and a bride. Give you a compass, swam into me night. Come for me, come my grade, you die. If you have them queen, I be oh bye. Be a bear within them, I come up on so why. Bonnie be a my obia, me kind of a jai. Some bride, no woman, no cry. Frida, oh, Koyana by an image. Oban Karamiada, Brami and Villa, the son of a daughter, me, I want to bother. But I'm in Philip Button, softer than cotton. Watch it, I miss a certain to me, I'm a jingle. Well, baby girl, your name, when you move a foot man and pim, you're banning judging them on. Sick and pimping better to me, no time, me can't tam or comfort and net medal them. Yamin pim, swine in a year, you better go in baby boy. When you try to dump school, you're on a bed tonight. Lord of mercy, Lord and number men. Oban Kwanamiada, Brami and Fella, and his own baby. I'm in Philip Button, softer than the cotton. Watch it, I a certain to me, I'm a jingle. I was out for me, DJ KA. Subscribe to the channel, and son say, ha. Me channel, we. Yeah, educate you. Aye, a man who near maybe said the name maybe then you see because it's all about Ghana music, hip life, high life to be precise. Subscribe it, they come from my crowd. Bye.